Inggih. Sumber aturan titiang ngajeng wayang gede. Titiang mungas ngajeng ide dani sareng sami icer apresiasi. Sane mangkin, dicapan titiang acara sane kaping kalih inggih punika satua oleh Komang Putri. Sane pinake mahasiswa saking prodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali semester 4. Ring bahenane mangkin, jagi maktayang satua sane memurde di bawang teken ni kesuna. Majeng ring Komang Putri galah presiden keatur. Om Swastiastu. Punapi gagal sementara? Nggih. Sobiahang titiang Komang Putri, mahasiswa saking prodi Pendidikan Sastra Agama lan Bahasa Bali semester 4. Jadi maktayang satu sane memurde ni bawang teken ni kesuna. Ini kuning satuan. Aduh, ketuturan satu anak mengerenah ngelah pianak iya dadu luh ane kelihan madani bawang ane cerikan madani kesini kesatu hayang ibawang lani kesuna ngetungkasan pesan solah nih ibawang iya anteng jemet megarapan subakti tekene garamu melenan pesan teken adeni kesuna iya males sing tayo ngin rerama beli cara adani ikesuna iya demen senayang timpal kita masih memene mebasan aneh sayangan tekene kesuna kadirasa yening ikesuna nagih bumi belinya beliani teken memene kecerite jani memenya lah kan luas kepekan itu ia membesen teken piana ni cening bawang kesuna memela kan kepekan nyengan ingetang tunang padi ni laut tebuk apa kalidas mesahut i bawang teken kesuna nah me gelising satu mejalan dan memenya kepekan di subani mejalan memenya kepekan itu i bawang ngomong Adi kesuna ni subetengan jalan tunang padi ni masahut kesuna. Tong batak nunang padi pedik itu tunang dia malu nyana nicang dia nyemong di subani itu lantas nya kesuna nya ibawang nunang padi subelantas ke tunang padi buin kau kina ada ni kesuna kesuna ni suba ketunang padi ni dong jemon lagi sebelah atas gitu buin masahut di kesuna jemo ya mana nyanyi cang ya nebuk cepragat gitu nogen pesawat ni kesuna kaki semua di bawah nebuk padi ni gani suba suut i bawang megarapan nenggalan ia ketukadi nyumak jun sambilangannya lo dia manting termanjus di subani di bawang menjalan ke tukadi ditui kesuna ngenggalang nguap awaknya aji ot apang kadine iya ane megarapan ni jani teke memene uli pakan ditui kesuna mesadu ajak memene meme tinggalin ya awak yang hebat awak pot tu tinggalin panak memene ibawang uling tuni mepayas dan ini tu jadi orang ketukade saja kaden manting apa ngumbang di tu metunangan mi yeh nah nyana dia di bawang uling meme lakan welang kecerite jani ibawang subuh teke itu kade sambil nyuwun jut tengkejut iya welangnya teke memene nyai bawang dong gitu dogen salahnya ini mempayas deh tuh tinggalin ada nyanyi kesuna ulen tuni jago pendidikannya megarapan dah di hatinya teken adanya ini di bawang tengkejut ilahut dia ngomong sambil ngelik aduh mi kenapa mi ulen tuni megarapan mi
ngetik tiga teken memene. Laut gue memene ngomong, awak itu sing iya ngelapi anak cara nyai nak bawang ah, megedi nyai megedi. Megedi saja nih bawang. Laut dia terus lancung-lancung galasi. Gitu iya. Kecunduk ngajak kedes. Kedes napi sebentar. Terujuk kuning. Nah, sapu ayam jani. Ditu ia mencerita teken kedes terujuk kuning. Laut. Cotote sirah nih, baung nih, kuping nih, teken nih terujuk kuning. Mesugelang, misi kalung, bunga emas, bungkung, pokoknya jak pekenyit-nyit misi emas. Itu lantas ia ke rumah dadong nih. Gedekin saya, ni kesuna, tu neneng ide api ke rumah dadong nih. Itu ia, metepuk ajak mbok nih, metakon nih. Mbok, ijeman mas-masan liu gitu mbok. Mesahut di bawah. Oh kini juga si mbok megedi, mbok megedi ke alasi, itu mbok metepuk ngajak ke distrik kuning. Mbok bangun mas-masan ini keterkejani kesuna mulih moran teken meme ini keng-keng mbok ning hidang emas begitu. Jadi ia mapi-mapi abang cara ibawang, mapi-mapi tiga lantas megedi ke alasi. Di alasi ia nyaru-nyaru ngeling mesadu teken ke distrik kuning. Orang ia tiga tundunga ke pisunayang. Ditu distrik kuning subenawang ikesuna anaknya demang misuna tercorah. Tulen yang demang mata ya ikesuna. Dar buka ke misi gumatat gumitet, misi lipi, misi celedu, misi tabuan. Ngeling yang ketulung-tulung ikesuna. Aduh tolong. Sengaja anak bunyian pemuputnya ikesuna mati. Nah, timbal-timbal sarang sami untuk upah anak kicorah santunan ngiraga demen misuna yang timpal sekali kesuna. Yeneng jadi memperlaksana manis sekali di bawah ani anteng nulungin rama jemet megarapan tersubah kedeng guru upah. Inggih semeton sarang sami kuantah kadia sapunika titiang presiden aturang satu ring rahina mangkin dumogi kuentan pikenahnya nih titiang sinab antep para santi. Om santi 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 om.